Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahim yakfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wijaa'un. Al hadits atau kama qala. Hadratul afadil, hadratul kurama, para alim, para ulama, para kiai, para guru. Wa nakhussu bidzikri ajunan simulja Kiai Ihsan Salam, cukanan sepatan kaula hormate Kiai Surki Ahmad, cukanan Kiai Sukron Makmun. Tak lupa pole setejah rombongan dari mempelai bini. Saya tak bisa sebut situng per situng, namun tak ngurangi rasa hormat dan takzim kaulah dak para ajunan setajah. Tak lupa payale sipetan kaulah banggakan ingki kaadento kedua mempelai atas nama Hamdi sareng Raji Ipon Khotim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aropaki ator kabitan minangka pamuji syukur dak kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kaulah sareng panjenengan setajah eka sanih apangki tor akilengki ika ditu tempat kalaban nyampeteni sahibul farahah was surur ingki ka dinto bapak hanan sekeluarga seka dima maksud tor tujuan epon keluarga ngundang dak para ajunan setajah kangkui nyoong doa barokah de kedua mempelai ka dintoh kalaban doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'ah bainakuma fi khair, amin amin ya mujibas sailin. Kedua kali pon salawatullah wassalamuhu ngiring atoraki tor ngiring cabisaki dak junjungan kaula setajah ingki kadinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun apatah kaula sareng panjenengan setajah minal zulumati ilan nur. Hadirin Bapak Ibu undangan sepetan kaula hormati, abtina selaku pemandu acara sore mangken ka adinto betih mangusah acara sebekal elaksanaki saat mangken acara sepertama engki ka adinto pembukaan abtinah ngatoreh dak salirana semulja Kiai Surki Ahmad. Acara sakebeng dua engki ka adinto pemosan yasin seka dima bedeh isepoi langsung sareng salirana semulja Kiai Ihsan Salam. Tor acara sekeping telok engki ka dinto Asyraful Anam seka dima pedi ipimpin langsung oleh Firqah Ibnul Bayan. Ben acara seterakhir engki ka dinto penutup abtina ngatoreh dak salerena simulja ke Sukron Makmun. Mungkin ka dinto rentetan acara seperti kalampa saat mangken ka adinto ben dak setajana seampon kasebut abtinah ngatoreh tanpa pandu pole.
mungkin dari abtina kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa hadar bibina wa syafi'ina akratinina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wa ila jami'il muqarrabin ruhaniyin fatiha wa al-arsh wa ila sadatina khulafa'ir rasyidin Sabri Siddiqin Fatah Siddiqin Fan Siddiqin Abi Talib karamallahu wajhahu wa la fatabit tabi'in salawatullah wa salamuhu alaihim shallallahu al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميع أولياء إلا خصوص عبد القادر الجيلاني والرجاء مشايخ وإلى جميع علماء المؤلفين والمصنفين والمفسرين والمحدثين والمجتهدين والفقهاء وإلى الرسل كل شبدا لا كن وصف استجفاء أكون وزوج الفجوء بجن وجب أرواح أهل مقبر فجوء أكون وصف وجب أهل مقبر فجوء من سوس الفجوء وإلى الرسل كل شبدا يستا Maqabir Funyanyar Husal Ruwahi Kamdul Hamid bin Isbat Funyanyar wa zawjatih wa jami' harwi halim akbari Funyanyar Husal Kamdul Majmudul Hamid Fatafata wa zawjatih wa jami' Fatafata Fanyapan wa zawjatih Kaisum Syudin Beringan wa zawjatih Wala Rasulullah Kudukus Bada Statu Kuan Sumpur Tukwa Samalah Hidu Juman Sebelah Sebelah Gudang Sebelah Stasamalah وإلى جميع وصول وفرف رحم وإلى جميع وشايخ جميع تلاميذهم وطلابتهم قدس الله روحهم ونور ضرهم ونور ضرهم والله يؤلي درجات في الجنة ويعد علينا بركة من نفعنا بهم بشفاعة رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهجم في الكبر من المسلمين من جملة الجماعة وماتنا مرحومين ولا هذا الأقدام مباركا معصوما وعلى هذه نقلة صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين